Osnovna postavka dvojnog knjigovodstva je pravilo. Ko prima duguje, ko daje potražuje. Bolje rečeno, konto koji prima duguje, konto koji daje potražuje za istu vrednost. Da ne biste učili na pamet i da to ne bude apstrakcija, evo kako bi to moglo da izgleda. Imamo dobavljača koji nam daje robu i imamo magacin koji tu istu robu prima. Dakle, konto dobavljača daje, konto magacina prima. Sljedeći korak je da dobavljaču platimo robu, dobavljač prima novac i dobavljač duguje. Tekući račun daje novac i tekući račun potražuje. Vrlo jednostavno, zar ne? Samo stvari treba shvatiti i postaviti na pravi način. I pošto knjigovodstvo predstavlja problem mnogima koji imaju indirektan dodir sa knjigovodstvom, predstavlja problem svima u školi koji počinju da uče knjigovodstvo, podelite ovaj snimak, neka ga vidi neko kome je to potrebno. I naravno, sačuvajte, možda će vam trebati.